Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Joint Action Committee jengki artali ki sang jong ki nong nyatrok ki bakan thop ya ka Giant Hill Stock Owner Association bat ka East Giant Hill Stock Owner and Transporter Association kla penbana ban penlong da ka jing ki baklambu por ban khanglat ya ka kit ka ba jengki trok bolka u president jog Giant Hill Stock Owner Association ba byang shwa shalla ula pentip bagani ka jing ki kan sedang ha ka khat sau tarik uyayong arja arpen rio nadu ka por shipho bje menstem hatu ber tak nyang East Giant Hills District bol yathu bai ki trok bolkar la pendan kam ha ka kit ka ba ri bor pnia ju karkhana permi dawilat ki badan ha ka than East Giant Hills kini ki artali ki seng kila karpat ki pajba ban ai ka jing karshan ya ka jing dawa jo Joint Action Committee ini gelianga Arsen kasi truk ko ang po Giant Hill yung ini waga JSTOA Giant Hill Truck Association waga East Giant Hill Truck and Transporter Association waga emne ga wigi JEC udah cina langai apa di atli kini sen haga joga sentri da emne ga wiga meeting lene kejeng perca ya kini kita bolka kujo siben poda na kini factory ko dan mapo Giant Hill yung ini dekat te I de emne gerai ha kini gile bina chidien ha khasan tarik bina kat arajar aposan I dirigo gebik chiti complaint cha kini siben factory kham tam chegai association ko yung ki tahdu por mana dia boleh bawa kena citi komplain jadi yang lagi kamale benai yang respon gi dan yang le ukuk nguk ka hedging itu kena citi komplain ini wadah kamada suki ki kyo ne ha parti kini kini benai ko citian dekat dekat kena keso tarik benai waso arjar apun ru di chong piang kawi ketinggalan angkat agni itu yang diartai. Wah, hagan ruteri ubnai waso ajar punru. Dari boi kawi kecil tam kerja intimation sa ikle yang distrik kam tam sa UDC lane SP yang artli ki distrik wa ke East Giant Hill wa ke West Giant Hill. Mar dia bilibo kani ka citi tang kecing pentip sekini ikle distrik yongi hagan rutrik bunai waso ajar bonro tadawan biang keciti la haganya trik wan no keciti juba nega lagi cement factory wa ki angki tato gen citi angile ubi piki kam gini giri gobo I wa to gini ki keri hajing to ki lagi yang ki nan mu ki cerita ke tambah yang ki kan kam te I drive efficient don wa lojo umi ini giri inga yo ga ken ke kam bayang ki repair ga lojo yo ha gini sudah dekat kam te ha gini ga khatwi tarik te pembot biang I keciti cekin ki atli ki district ringkat USP ringkat bat UDC ta adon ne gisni kuman khatle tarik na so ada abonro I de chimbe I kenegara chichen don bai wa mun step gisni kuman khaso tarik yang ni na so ada abonro de chimbe gara chichen don wo ligini kere I stragi ane ukso agi wa uncha iru penem kami company kami kini kiri support kini district yogi dekat dengan te kini dok kecil kerpat kuwajor kamtam lekini ki arsen kiwa amlang wai dekat Giant Hill Truck Association but the East Giant Hill Truck and Transporter Association kerpat jor lagi dekat kiyongka kiwajor ya sebentar wi dekat port support hagani kam kit kamba dan haga ko wa I jo am kami ki wa mun step kusni kamo chipawaje usnya ba yemi etai ha
office yang ke JSDOA Joint Technical Association ko em ha tu ber tak yang hai tai ujo yang kami lekapor Singapore dekat te kam kejing kemo dan kam kejing banjur ya kini ki dekat yang di asai usnya ba mi baja ya himkia ni kenangwa yo uman ke ni kam ko peman i report yo man ko job Leba ini orang kata bonsin ijo iklam ni cidukan cidukdo jo kinstin ya kini kikam itu yang kami mantusmi. Dekat kata hari kepot kerpat jor le ya ki perlu jo kercani ini kepot ham kami kisen jo per. Bos nyawa api yo timun yang wa kercan lang wa mustaq ni to sedang ya kini jingso kini di truk balga. Teknik truk da rai le wa yegi jingso gini kiri da bo ikam penjaga kamera independent strike wa mutip menukur ka mutip halus ni ubat ka ya ba ikan ubat ka jingi kelam wa ki company gini strike tim ye ka wel la kam no le dekat tem ni yung da em le ka jingi kelam wakil ke pot kam tam dekat cici ibun sin jo pembut jo iklam ke iuki utawa gini kita kiri utawa senyapa ham jo penam kam sai sini utawa kauman kate iyo tang kam bah yang ile yo dekate go yeni ujo yo ba de jo yo kam kata de ame kam lately kisai ujo ya kit ba ate semen factory hete ta jo yo ile maso factory agni lately kisai kauman kate ngayo iyo kate kini loading lodo umi kini kiri. Let's say boy kam kini kita oleh kate kini loading yo kate hagini ko ngabanjor pe ma sosisian ye kini kilo ko po kini loading ja rengkat wa kilo ko jo bokri motor jo rapi po state pe kala yang usnya ba ya sno timun dia even sian lang wa step usni wa drive sian wa chong bi hei tai ko tu ga ta yang wo check wo pai wo pendong kam kini kare te ge vida ke jeng pa di porno wo chong duty no step ta geni ke start yung start wo yang moram wo jo kuman le pa chopor wa muhai le wo yang ke jeng chikle dan em le ke jeng penjo wo le bor geni deman kam penjasta cuman peaceful muhai mi auri ora kepat jo le bilang kejo muhai chong chepedi to ketika strike man kamu jo kuman ijo kuman be ko por wo so ini kiri oleh percaya kam ta jing do company jo kan ketika ya keji kapon jo kan awi ora kamu jo le in chedin to mustaq ski le hagiri gas ni do wale yo ti uchong berkade ketika kom nang ko strike man ko chong so ko chong kun klem ke jing da tekan klem ke jing ko yo wi ini ketika ek le yo ora